padi z'abishiki obuhabuzi omu by'entuura yaabo na n'ebindi kandi obuhwezi burugire omu bibiina ebirikumanywa nka Jojo Deaf na Ascoba ebyatandikirweho Honorable MP John Tamuhira Twesigye. Abahiire y'obuhwezi obo bagira ngu ekigendererwa kyabo n'okurwanisa obworo na n'obutamanya ebireetire abeegi bingi baruga omu mashomero. Obworo ni bwingi abazaire tibaine kasente nora yade turi omu UPE konka hariho akasente kakya kuba kweta ka PT ako kubasa kuyamba omwana kugira ngu ashome remedial kubanga kaganda amashomero kagakoma remedials nakyo twasanga abazaire batakubasa kurayizinga akasente then twasanga abaana nabo abazaire tibaine bunywani n'abazaire tibaganira n'abazaire challenges zaabo kubanga abazaire babo nibabakiina tibiri byokuza omu class fa tibiri byokuza ishomero fa tutakumanya kikwenda kukora ki achivinga. Okay, so we have learned that amongst us alimu ba teacher, alimu ba doctor, alimu ba lawyer, alimu ba nurse, alimu ba engineer. Twayega kugira ngu you must have passion. Abeegi n'abakuru b'ishomero basemera obuheereza obuhwirwe. Nasiima munonga ahabwa abantu aba habwe burungi byabo ebi babasa kwiza kutwegyesa na n'okutukontrolinga kubasa kutuhabura okutwakubasa kwetwaza kanyo nkanye komweji nayegamwe ekintu kihango okuna kubasa kuhurira abazaire bange kandi head boy w'isomero eri niwe n'abasiima munonga ebi batwegyesa ahabw'okuba basigaza bamwe babiri batakura hata nibaza kuhurira ahabw'okuba ebi batwegyesa nibakwataho kandi nibainga babikwata. Cyaba kirungi bahereza abana amasiko inabana butubetu n'umucyamushani wo kora inobwenge nabasa kora first grade kongo kumara ngo tine shubi yo kuja kuzanka yo second ima baba bakonkushwa nibaza kora first grade zikanda bareba ngo beneficio misho yo kuza mu secondary school ze kwaje basimira Ubukira bekiri kityo we chairman we gombora y'amagambo na mukuru w'ishomereri nibagira ngo ishomero ryabo ryetorirwe bizubu nko butagira mu kuzamaka kibina kiri haya kimunkiza kuba sonka twabona umuntu akashitubonereza classes zona rati zikingira namwe n'ubwenjera ke kubanegwa shift to classes zikingira twabona umuntu akatukingira nk'ishomero y'iteri at aho tugendera we kiyungo noranti kitekera muri kiri substandard nsima government abashomesha kabatwereza turu kubino bwo yabe naburo nkabashatu ninga bana kuza payroll staff siringe kizura konka turu kubi bene kindi tubine amizi ga national water amizi amarungi amayonzo mbataya mudemo bamutaya mugera bene kindi byentambura nayo nimbi abashomesha namwe bararare taro staff quotas kumara kandi umusizo niyenzo rushange ngo tazakora ki nazo zitakora bamuje ekindi abazire bitamwe bakinente katega ngo ushomenera government nebisare baba Gasha kwa Sharifu Murungi ahabwa Sky TV agenshonga ebare munonga